Kurumjari SKTV की Manipur पावो मियंग ताबिरिबा पुमनमकपो खुंद्राकपम सनातोमिना तराम नोकचरी अहानबदा मरु ओइबा पाउसिंग फंगबिगनी कुकी CSO वर्किंग कमिटी उक्रुल ना हौकिबा नोंयाइदिगी काउंटर ब्लॉकेट की खोंजंग लाउथोक्रबा मतुंग इम्फाल उक्रुल लंबिदा कुकी सिंगना अचाथा की पोटलम कया फाजिनबा हौख्रे अमसोंग चथरिबा कॉमनवेल्थ गेम ता साइकोम मीराबाई चनुना वेटलिफ्टिंग दा गोल्ड मेडल लौदुना कॉमनवेल्थ गेम अहुमलक्ता थंगना थंगना गोल्ड मेडल लौब ngambagi अनौबा पुवारी अमा सेमख्रे हौजिक पाउ संदोकना पिजरी कुकी CSO वर्किंग कमिटी उक्रुलना हौकिबा नोंयाइदिगी काउंटर ब्लॉकेट की खोंजंग लाउथोक्रबा मतुंग इम्फाल उक्रुल लंबिदा कुकी सिंगना अचाथा की पोटलम कया फाजिनबा हौख्रे काउंटर इकोनॉमिक ब्लॉकेट की खोंजंग लाउथोक्लदुना कुकी CSO वर्किंग कमिटी ना थादोरकपा चेरोल अमगी मतुंग इन्ना कुकी जोगी मियामना खुंदाबा मफम सिंगदा इंटर डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक ब्लॉकेट की खोंजंग असी हंदोकननबा मरी लेनबा ऑथोरिटी दा मतौताबा खोंथांग लौखटननबा कयारक खंगनबा लेख्रे लोइनना मेमोरेंडम पिसिनबा अमदी मिफम पांगथोकपन चिंगबा कयासु पांगथोकपा लेख्रबनी अदुबु ngasi फाउबा इंटर डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक ब्लॉकेट की मतंगदा वरोइशिन अमा पुरकपा ngamdaba maramna उक्रुल अमसुंग कांगपोकपीदा लेबा CSO सिंगा कुपना खनरबा मतुंग इम्फाल उक्रुल लंबिदा काउंटर ब्लॉकेट की खोंजंग asi तंगाई फदना चंगसिनबनी हाइरी ब्लॉकेट मनुंगदा अना अयेक पैसेंजर की गाड़ी सिंह एयरपोर्ट चटपा अमदी सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी सिंह निंगथीना चेक तौरब मतुंगदा चटपगी अयाबा पीगनी अदुमकपु कुकी जो खुल तराग मरीगी जुरिडिक्शन दा लेंगाक अमदी लनाईगी इंस्टीट्यूट सिंह मखा ताबा नोटिस अमा थोक्त्रिबा फाउबा थोंग लोनगदबनी हाइना कमिटी की चेरोल असिना खंगली नाकालमरोमदा कुकी CSO वर्किंग कमिटी उक्रुल ना हौकिबा नोंयाइदिगी काउंटर इकोनॉमिक ब्लॉकेट की खोंजंग लाउथोक्रबा मतुंग इम्फाल उक्रुल लंबिगी लितानगा नकनना लेबा संकाई खुलदा मफम अदुगी मियाम थोरक्तुना अराकपा गाड़ी खुदिंगमक चेक तौबगी खोंजंग चंगसिनकी सिक्योरिटी फोर्स की ममांग मक्तदा कुकी की नुपी सिंह अदुना इम्फाल दगी उक्रुल तमना लाकपा तांकुल की गाड़ी सिंह अमममता ओइना चेक तौकी गाड़ी सिंह अदुदा यावरकपा अचाथा की पोटलम खुदिंगमक काउंटर ब्लॉकेट की खोंजंग चंगसिलिबा नुपी सिंह अदुना लौथहोकी लोइनना चिंदा पौदानबा खरसु यावनकी हाइरी नागा सिंगना नेशनल हाईवे 2 दा चथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिगी खुदोंग चाबा लौरगा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट लाइबा ट्राइबल नतबा अतै फुरुप की मियोय सिंगदा फू चैबा चथरकपबु कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी कोटुना कंडेम तौरकली ngasi कोटुना थादोरखिबा चेरोल अमदा हंदक सोशल मीडिया दा थादोरखिबा वायरल वीडियो अमदा नागागी मियोय सिंगना नन ट्राइबल की मियोय अमा नमदुलोंग दा फू चैदुना ब्लॉकेट की नमादा मखोइदगी अयावबा सेल मुनबगी थबक चथरी नागा सिंगना चथरिबा थवोंग असी नोंगमा नोंगमगी हेंगलकपना कुकी जो फुरुपका हेना मुकनबा हेलक्तुना कुकी जो सिंगी लन थुम सिंगदा अमदी इंडियन आर्मी दा मथोंग हुक्तबा चथरकली नागागी मियोय तरुक हाटखिबगी अचुंबा वायल तांदुना UNC की मखादा चथरिबा इंटर डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिगिदी लैंगाकना थबक लौखत्तुना मिहात अदुदा चेनाबा मियोइसिंग फाख्रबनी अदुबा हौजिक फाउबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट हंदोक्त्रिबसिगी मरुमदा अवांगबा थाकी पॉलिटिक्स सानदुना खुटलाई पाइबा मखोइगी लालौलुप सिंगी सेन तानफम ओंथोक्तुना लेरे हाइना मराल सिरकली NSN अमदी ZUF ना मे तराग हुमदोइदा ईश्वर की थबक तौजबा पास्टर अहुम नोंथिल पोबोपता हाटपिख्रे तोंगान कुकी जो मिचम तराग मंगा हाटख्रे तमेलोंग नोने उक्रुल अमदी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट सिंगदा खुंदाबा कुकी जो सिंगी खुन सिंगदा NSN अमदी ZUF ना मियोट मिनै चथख्रे मरमदुना सेंट्रल लेंगाकना हौजिक नागा फुरुपना चथरिबा थवोंग सिंग असिदा मित्येंग चंगबा मतम ओइरे इंटर डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिना कुकी जो सिंह खक्त नतना गोरखा अमदी बिहारी सिंगदसु अवाबा मायुक नहले सेंट्रल लेंगा का सिस्फायर एग्रीमेंट तौरिबा NSN की मथक्ता अमुक खन्ना यंगसिनबा अमा चंगी नत्रबदी रीजन असिदा अमुक हंजिनबा यारोइदबा मओंगदा इरांग थोरकपा याय हाइना कोर्टुगी चेरोल असिदा पलकली
Manipur thokliba irang asi loisinanaba hotnabada CRPF na achouba thodang lori haina CRPF ki Chamagani Fuhumdoi Shuba Battalion gi Commanding Officer Rabindra Sarmana Fongdorakli Wafamasi ngasilamfel pata leiba CRPF ki Battalion asi maktada pangthokiba Marifunipan Suba Raising Day gi Thoram da mahakna Fongdokibani Raising Day gi Thoram aduga mari leinana Kangla mamangdagi hauduna lamfel da leiba battalion fauba cycle rally ama pangthoki madugi matungda battalion asigi campus ta u chara kaya su thaki rims ta blood donation camp amasu pangthokiba thorom aduga mari leinana Ravindra Sarmana hai CRPF na lamdam asigi law and order gi fibam ngak senbada achouba thodang lobagi mathakta miyam gi yaifanaba civic action program kaya amasu paikhatli masida leita laira miyoi singi senmitlon fagat hanbagi thorang kaya amasu yauri CRPF na paikhalakpa thabak thorum singda miyam nasu saruk yaduna ing tappa amadi chaukhatpa Manipur ama oina naba punna hona minasi haina mahakna fongdoki We are just giving a message that we are a part of the society and we are almost committed and every time committed to do anything which the government desires. For example, air, land, water, anywhere in the world, wherever the government wants, we are ready to. In this troublesome state of Manipur, we are looking after many things, maintaining supply line for Manipur, maintaining security, maintaining the buffer zone and other areas also. Thank you very much. Khorminchari. Ngarang numidang wairam pung taruk khara helakpa aduwaida Special Commando IRB gi apunba team amana Imphal East District ki manung chanba wa khachingdegi masing yamlaba khutsukulai kaya fagat pangamkre chathakiba search operation adugi matangda police na thadorakpa pau aman hai ngarang numidang wairam pung taruk khara helakpa aduwaida wa khachingi area da khutlai paiba miyoi khara chathok chasin tawri haibagi akaknaba pau ama fangki pau adu hek fangbaga Special Commando Unit Khabaisoi amadi Taruk Shuba IRB gi apunba team amana mafam aduda changsin ki Seloi Langmai chingde leiba composite farm gi mayoknaba wa khachingi umangda pak sanathiba humba gi thabak chathabada chingnaningai oiba plastic gi bag mari fangba ngamki haidiba bag sing adu hangdoklaga yengbada masing yamlaba khutsukulai kaya yauramba thengnaki faraba khutlai sing adudi SLR manga straight butt oiba insas rifle ani folding bit oiba insas rifle ani but yauba AK gathak ani insas ki LMG ama .303 rifles taruk double barrels rifles ahum single barrels rifles taret pump action gun lethod bomb ama .303 rifles ki life round chamngaga kuntra SLR gi life round humfuga mari insas ki life round taraga mapan carbine gi life round taruk drill cartridge nifu amadi .303 rifles ki charger taraga taret ni haina pau asina makhatari Chaklam Khongchet Kamari Leinana All Manipur Student Union MSU na silaga thabum ama chupna chathagadaba Regeneration Month English ngani kungetaruk ngasidagi Imphal West District ki manung chanda leiba school amada hogdokre MSU for Self Reliance Manipur haiba thimda humfuga matoi shuba Chaklam Khongchet ki thoromga mari leinana Mathau sangba thabum haina mingthonduna tha ama chupna pangthokadaba thoram hogdokpa aduda MSU gi president Lukram Malangba Maitei Union asimaki hanagi president Thokchom Suresh na chingba miyoi kayana mithunglen sing oina sarukyaki Thorom aduga mari leinana MSU gi president Lukram Malangba Maitei na fongdokrakpada kumja lising amaga chamapan humfuga mangada lamdam aste thokiba khutsem gi chaktang baga mari leinana chathakiba miyam gi khongchet amada athoba mari na thawai thaki laikhidraba sing adubu ningsingba oina chahi khudingi August ki tang kunge taret asi hunger masses day Chaklam Khongchet haiduna pangthoklaga lakli matamadagi athauba singna lauramba thodang ningsingba haibasi tangai fade lamdam asida lakliba ahongba kaya amadi haujik oiriba education system asida mai onsinduna
क्वालिटी एजुकेशन पुरकनबा होटनगनी मदुगिदमक महिलोइसंगसिंगदे चतुना महिरोइसिंग उनदुना करंबा मओंगदा क्वालिटी एजुकेशन पुरकनबा होटनगदगे हाइबगी मतंगदा थाबुम अमा चुपना पांगथोकदौरिबा थौरमगी मनुंग चना ताथोक तासिन तौगनी मिपुम खुदिंगमक महि मसिंग निंगथीना हैरबदी मरैपाक नुंगशिबगी इथिल सोइदना हेंगलकनी हाइनसु मालंगबना मखाताना फोंदोकी महिरोइसिंग हक्तिंग अनु उनदुना अखोय ताथोक तासिन तौबा अदुग लोइना लोइना करंबा मओंगदा एजुकेशन सिस्टम असे पोरक्ता गदी हुजिकी अहोंग बसे ग्लोबलाइजेशन की अहोंग बसे पोरक्ता गदी एना खुमांग चौकसिन बे एजुकेशन सिस्टम हम पोरक्वा अदुग मलेबाक मरमदा बुनुक्सिबा मालेबाक बुनुक्सिबा महिरोइ खुनायमु रहना बहनाबदा अखोय खुदिमक थौदांग लौखम थु पाउगी मरक थना अतेनबा ब्रेक अमा लौमिनसी अतोप कानबसिंग खुदमुइना पांबिसिंगबु मरा हेना सथानबा अमसुंग फौ पांबिसिंगबु मसा हेना पोखंदुना फौथोक असुकी मतिक लहले मतम सांगना तीन ताहंदे हंजन हंजन हिदाक सिजनबगी मथौ ताहंदे बायर्स के बाइकोदा लौ बलौमी सिंगदा थाजबग लोइनना हेना साउखत हल्ले अमसुंग लौमी सिंगदा अकीब अमत लहंदे बायर काउंसिल एक्टिवसी फौथाब सिंखकी ngathongnaba semani amasung hidagasina napi makal khudimak manghan bangame sumna tangi phauhun khraba natraga lingkhraba matung numit nipani dagina tarani thoi fawgi manungda sizana bigadabane khwaidagi sathiba napi makal khudimak pusu manghan bangame maramasina khuleng nepigi sading hanthale loinana adongi senthok hengat halle lomi singi damaktadi buyers council active na khwaidagi faraba pambaidi SKTV na local operator singidamak nungairaba pau puduna lakshari high speed internet IPTV OTT yauna atai khudong saba kya piriba SKTV gi saruk ama oibiu franchise ki khuthangda mapangal kalaba connection facility leijare local cable operator ama oiduna niyamda news amasung entertainment program sing yohanbiu SKTV gi technology amasung magul leiraba service asida adumsu yaubiu akupa marol gidamak mobile number 7005259437 natraga 8974209157 da call tawbiratuna khangbiba yagani ब्रेक की मतुंगदा मियामबो अमुकन्ना तराम नोकचरी मखाताबा पाव था सिगी तांग तरागा तरीतगी नुमित तरानी चुपना चथरखिबा कांग खुबाग इसैगी वर्कशॉप कम प्रोडक्शन ngarang moirangi फाइरेनबम लैकाई मांडोपता लोइशनक्रे टेम्पल ऑफ आर्ट एंड कल्चर मोइरांगना सिलगा चथरखिबा वर्कशॉप कम प्रोडक्शन लोइशनबगी थौरम अदुदा मोइरांग एसीगी एमएलए थोंगाम शांति NPWF बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की वर्किंग प्रेसिडेंट फाइरेनबम बैगबत्तीना मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी जगोइगे लोइनना कांग खुबाग इसै फांगनाबा याउना पांगथोकिबा थौरम अदुदा एमएलए थोंगाम शांति नहाई लैपाक अमगी चौखत थौरांगदा कल्चर नसु चाउना सक्ताक्लिबनी अखोइगी सिथरुरबा नात अमसुंग चटनबी खुदिंगमक हौगलकलिबा मिरोलदा नौहौना सक्ताकपगी मतम ओइरे हौजिक मणिपुरदा कल्चरल यूनिवर्सिटी लैरबा मरमना कल्चर बु पामजबा महिरोइ कयाना लम असिदा मनुंग यौना खोंग थांगजिनबा याबगी अचौबा खुदोंग चाबा अमा लैरे हाइना एमएलए शांतिना फोंदोकी थौरम की सरुक अमा ओइना कांग खुबाग इसै थौरमदा सरुक याखिबसिंगदा सर्टिफिकेट सिंग खुसिनकी अखोई मणिपुर की ओइना कल्चर यूनिवर्सिटी बसु लिखतगा लैरबना अखोई बिदि अलामो पाइ ओइबा म्यूजिक कॉलेज बसु डांस कॉलेज बसु अखोई ओजारी टेम्पल ऑफ कल्चर सेंटर बसु अखोई मणिपुर कल्चर यूनिवर्सिटी बका एफिलिएट तौबा मनुले सर्टिफिकेट की लोन कोडबदा आई चथरीबा कॉमनवेल्थ गेम असिदा साइकोम मीराबाई चनुना वेट लिफ्टिंग दा गोल्ड मेडल अमा लौदुना कॉमनवेल्थ गेम अहुम लगता थंगना थंगना गोल्ड मेडल लौबा ngambagi अनौबा पुवारी अमा सेमख्रे स्कॉटलैंड ना युम्बु ओइदुना ग्लासगोदा चथरीबा कुलहुमदोई शुबा कॉमनवेल्थ गेम इंग्लिशिंग अनि कुनगे तरुकी ngarang pangthokiba केजी निफोनिपान गी कैटेगोरी दा साइकोम मीराबाई चनुना गोल्ड मेडल गी मपु ओइबा ngamduna चथरीबा गेम्स असिदा इंडिया गी अहानबा गोल्ड मेडल ओइबा ngamki इंडिया की पुंगफम दा ngarang numidang sanakhiba event aduda साइकोम मीराबाई ना स्नैच दा केजी
marifumanga aduga clean and jerk da kg chamaga supna manga punna kg chamaga marifudara thangat pangamki Mirabai na snatch amasong clean and jerk da thangat kiba wet sing aduna Commonwealth game ki oina anover record thambangamki Olympic ki silver medalist oiribi Saikom Mirabai Chanuna handaki Commonwealth game asiga tharaga thangna na gold medal ahumlak lawbangambagi puwari ama semkre kumja lising ani taraga nipan amadi lising aniga kungani thoida pangthokiba Commonwealth game tashu mahakna gold medal lawbangamkibani Nakal amaromda chathariba Commonwealth game asigi boxing masanada India gi mahut silliba Manipur gi M Jadumanina kg yankai mangagi kanglupta Pakistan gi boxer Sumama Rahman bu maitiba piduna quarter final changbangamkre quarter final bouta M Jadumanina England gi boxer Elise Trowbridge ka lamba tauragani amaromda chathariba games asigi weightlifting masanada ngasi numidang pung nipan tabada mamangi Commonwealth game ki silver medalist Sorokhaibam Bindyarani Chanuna mahaki weight category yankai ge nipan kanglupta sarukya gadauri SKTV news na mobile phone gi khuthangda akhanana wari sanaba amada mahaki weight category asida soidana medal amal launana ba akan mamit yeng thamli haina fongdoraki loinana Manipur miyam nasu mahaki damak yaifa thaujal PBU haina Bindyarani na makhatarakli Nepal na yumbu oiraduna tha asigi kunga mapandagi kuntraga mathoi fauba Kathmandu da leiba Dasarat Rangasala Stadium da pangthokadaba ahumlak shuba World Mixed Boxing Championship Nepal English ngani kunga tarukta saruk yarugadaba India team da Yaugadaba Manipur gi sanaroi amadi official sing ngasi Imphal thadokre Nepal Mixed Boxing Association asinduna chathagadaba World Mixed Boxing Championship aduda Manipur gi apunba sanaroi tara amadi official ahum yauraga punna taraga humdoi ngasi Imphal International Airport gi All Manipur Mixed Boxing Association ambagi chairman Mutum Churamani na yaifa mangol piraduna lamthaki Championship aduda Indian team gi mahut siluna naba Manipur gi sub junior boys ki chahi tarada ki taragani thui faubugi category da Mohammad Yusuf Yumkhaibam junior boys ki chahi taragani thoi degi taraga humdoi faubugi category da Yumkhaibam Abdul Mukni loinana category asimak ki chahi taraga humdoi degi taraga manga faubugi kanglup kidana Basai Mohammad Junaid Yumkhaibam Khurshid Shwef Sikh Thaudam Brisiket amadi Thingbaijam Albisna sarukyagani Senior man gi chahi taragani pan mathak kanglup kidana Muhammad Ham amadi Makak Mayum Silpas loinana senior women's ki category taragani chahi taragani pan gi mathak ki kanglup kidana MK Prabhinna mathang sitna semi and light contact for sub junior cadet 1 cadet 2 junior boys and girls amasung junior men's and women's kida sarukyarugani Indian mixed boxing team adu Muhammad Rafina team manager Muhammad Samir Huishena team coach amasung Muhammad Wahidur Rahman na assistant team coach oina saruk luchingani All India Police Sports Control Board Committee ang makada Central Industrial Security Force CISF na sinduna hawkiba tang kun ga humduidigi hawduna lakliba tang kuntra fauba Hyderabad chathariba taraga matoi shuba All India Police Judo Cluster Championship English ngani kun ga tarukta Manipur Police ki Moirangthem inaugto na bronze medal lobungumkre Hyderabad Championship asida tongan ba State Police amadi Central Armed Police Force ki sanaroi lising amaga chatruk romna judo wushu taekwondo karate amadi pancake select ki masana singda changdamnari maduda Manipur Police ki Moirangthem inauna judo masana da bronze medal gi mapu oiba ngamkhibani inauto na lawkiba bronze medal asina Manipur Police ki ahanba medal su oiba ngamli panbe yabadi inauto na si khangabok maisnam laikai digi laikhidraba Moirangthem satpa amadi Madhumati Devi anigi machanupani
Young Lawyers Forum Manipur na sinduna Langthabal da leiba sumthang sanapung da pangthokiba ahanba Advocates Trophy 8 versus 8 football tournament English ngadi kunge taruki champion Waka Waka FC na oire thasigi kunga manga dagi hoduna numit nini chupna pangthokiba football tournament asigi ngarang athengbada sanakiba final match da Waka Waka FC na Sparta FC bu panjal ani amada maitiba biduna team champion oibangam kibani Tournament loishinba numita women's ki football exhibition match amasu sanaki team champion oikiba Waka Waka FC gi sanaroi KL Pauna goal mari chanduna best top scorer gi manafangki tournament asida nupagi team taragani thoina sarukyaduna league cum knockout basista athoi ehen changdam naki Haujik amuk state asida ngasigi oikiba aying asagi pau pijari ICAR Regional Center Lamphel Patigi Fangba report ki matung inangasi state asida khwaidigi sabagi chang Celsius degree kuntra oiki khwaidigi ingbagi chang na Celsius degree kungani thoini nungshita yawbai sing manilgi chang na ayukta chada marifutaret amasung nungthilda na chada humfuga manga oiki nongchubagi chang na millimeter anini aroibada maroibe pausing amukha na pijari CSO Working Committee Ukrul na haukiba nongyai digi counter blockade ki kongjang laugthok raba matung Imphal Ukrul lambida Kuki singna achata ki potlam kaya fajin ba hokre Amasung Chathariba Commonwealth Games da Psycho Mirabai Chanuna weightlifting the gold medal lauduna Commonwealth Game ta ahum lakta thangna na goal ahum lauduna anobu puari semkre Matang asda bulletin asi loishinjari Manipur myam gi punsida khwaidigi na maru oiba state asigi leipak asigi madi malam gi ipaw singidamak SKTV news bu mieng taduna leibiu kurumjari